Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Working President jong kakon New Trap National Awakening Movement uba adalba nongrom uba ju sngokia halor kasensyar khadar hakani gejala ulapon pau badai tangki artli ki aka ki ban penlai lo yakari bat kejai ben riau bat kata kadai tang kahok bat kejing sisa uba adalba nongrom ulapon pau yakani hakinong pathai kubor henne kasngi ka arpulai tarek ukalalingkon ha Shillong Press Club habawan ban pensyai ya kejing mi kejing tho hakikat to kan ne ki kot khobor ba uba adalba nongrom ulong badai tangka khnam bar ka kongres ki ban penlai lo yakari bar kejai ben riau halor kani ka khobor na kalyang uba adalba nongrom ulakan taiwar hanre ulak kubor pan ba hakani ke election MLA ke ban salong ha ka arpnyo tere kubnai rampang banwan ka khnam bat ka seng kongres kin saya la ka jong kalenti claim da sha panokam ha ka seng BJP nomor bani step nta kasi jomi po paper ba mga tu working president mga currently kanti mo kadiga function man na po mawati ba nakalek jong ako working president baka karon pa jing man po paper ba day tang kakanam ba ka congress ka bala plan do ba ka tim kari jabon ring rekam de jing syanta kalau mo bakala ri na current pa di kantin da bong ba ngasla ban keren ni ko hop par jing sya ba day tang ni artli ban plan im pa plan do kari jabon ring kali long no di pun bakala na tuntan kalau mo just bakala ba pa ba ta ki artli long ni ki artli gadi ko hop par jing sya bari tapi ni ki artli ban plan im ban plan do ya kali par jabon ring jadi lalu nak bersuatu bakal ada apa bah kertek jom ha ki artli ban nomor orang ni hakamat jogata mau ba data ka khanam ba kongres ka balong marwi to itai long separate ka kum headline ka bi utai tendre ka kum statement pa ore po pa kim si matho si sha si nom tip nei gi oi ka bor ba mali dalali ba asnam recording ba kam lo si sha ke kana ba ba choki si sha ba kam dei ko matho ne ko ba ba dei ka khanam pa kongres ba ka lu ko ba dim ka ri jo tri ni ngong ba dei hakni ki atli lo ka hok ba ki si sha ba dim jo ba yo ka ri